hoe vary reo, vary maimbo tamazangao reny natery amitsika to io. Tsy haiko hamono antsika sa hataoko ratsika eto. Ina lako video le hanapakana video hitatsika iny. Toy zao botry fahavalo, fa botry fito fa anaty magazintsika Toliara eto. Miarabantsika rehetra izay manaraka an'izao video izao. Misy raha mampalahelo avy amintsika eto Toliara. Misy vary nihafaran'olo, tsy haiko nanafatran'io avy any Mazenga, havily eto Toliara. Botry valo izy ireo fa tonga eto Toliara fa miparitaka amin'ny magasin eto Toliara, magasin maromaro eto Toliara zany fa iparitahan'ireo vary reo. Mariko moa zany fa ireo vary reo de vary maimbo tao Mazenga reny, izay tsy miafina amitsika fa nalaza be izy io. De aty Toliara no hamarotana azy. Mampalahelo izay zay satria tsika Toliara eto avao moa tia nanao akory hamarota vary maimbo zao, hananaovana fetsefetsea vary maimbo zao. Vatatenako mihitsy nandeha tamporo teny, nanao video hitatsika anilan'eo io, satria henoko izy io. Raha vonisy olo niresaka amiko, tonga de lasa ny vatatenako nandraindray tsy nanao video teny amporo. Ka tsoroko amitsika fa mitovy ane vidim-bary any Mazenga no vidy vary Toliara. I ary olo hanao business handay botry vary hivily vary Mazenga any de havily Toliara nefa vidim-bary mitovy. Raha tsika mahalala larô tsika vidim-bary any Mazenga 200 de amitsika Toliara toy arivo raiky, mety marina zay hoe hanao business le olo. Fa vidiny vary Mazenga mitovy amin'ny vidy vary Toliara eto. Kan'izay mazava ho azy vary maimbo rey zany hafarana de navily amitsika eto naparitaka anatin'ny magasin. Ko miandraikitra n'izy tompon'andraikitra amin'io vary io amin'ny fitondram-panjakanao mba hisava magasin rehetra tsy hamono vahoaka ny Toliara. Satria mazava ho azy io, zanaka kely amin'ireo vary reo fa vary maimbo vary io. Tena maimbo. Ary vary reo reto aby tonaziny. Botry iray nanday 48 tonnes. Botry iray nanday 49 tonnes. Botry iray nanday 30 tonnes. Botry iray nanday 37 tonnes. Botry iray nanday 47 tonnes. Botry iray nanday 30 tonnes. Botry iray nanday 31 tonnes. Botry iray nanday 31 tonnes. Zany hoe zany 303 tonnes zany no isan'ny vary miparitaka vary maimbo eto Toliara. La isahy amin'ny gony zany 909 gony. Zay no vary miparitaka amizao miresaky zao eto Toliara amin'ny magasin maromaro eto Toliara. Ko manaitra anareo mpisava zay tompon'andraikitra amin'io mba hisava magasin reo tsy hamono vahoaka ny Toliara izy io. Fa raha mampalahelo. Manino moa sa malagasy mifanao an'io? Zao avao zao no mahamiliarderany sasany. Hanjono ny vahoaka madiniky, hamitapitaky ny vahoaka madiniky, de iny iakara mahampanarivo. Zay le toetsaitsika gasy zay, tsika samitsika avao mifamono. Mifamitaky, mifanao tohatsy fiakara. Aia tafaboaky tanatsika toy. Indrindra moa zany tena Toliara Toliara atao an'izao foana avao, zao raha mianjady amin'ny vahoaka ny Toliara hatramin'ny farany. Zay raha farany raty atao eto Toliara. Ko manaitra antsika mpitondra fanjakana rehetra zay tandrify an'izao mba hisava an'ireo vary reo magasin. De manaitra koa nareo mpivarotsy rehetra, mpivarotsy vary. Sondevonareo le vary avilinareo sao de amono vahoaka eto Toliara fa maro vary maimbo eto. Apetrako amitsika izay raha zay fa tena maro vary maimbo miparitaka eto Toliara. Tsy haiko hoe iza tompon'andraikitra amin'io, fa mampalahelo le raha misy. Ka partageo tsika max izy ty mba hiparitaky, mba ho hitan'izay tompon'andraikitra amizao, amizao raha izao. Misaotra antsika iaby zay nanaraka ny video izao.
Rahabantsika rehetra tsika voaka ny Toliara misy vary botry valo baka Majunga avy amintsika eto fito fa nizojo any nary rahasanima amizay aho hoe vary reo vary maimbo ta Majunga ao reny natery amintsika to io tsy haiko hamono antsika sa hataokora amintsika eto iny alako video le hanina pakanako video tatsika iny toy zao botry fahavalo fa botry fito fa anaty magazintsika a Toliara eto ka manaitsa antsika mpitondra mpanjakana rehetra mba hijery aneo akaiky tsy hamono vahoaka eto Toliara le raha misy vary ny hafaran'olo tsy haiko nanafatra an'io avy any Majunga havily eto Toliara botry valo izy ireo fa tonga eto Toliara fa miparitaka amin'ny magasin eto Toliara magasin maromaro eto Toliara zany fa hiparitahan'ireo vary reo mariko moa zany fa ireo vary reo de vary maimbo tao Majunga reny izay tsy miafina amitsika fa nalaza be izy io de aty Toliara no hamarotana azy mampalahelo izay raha zay satria tsika Toliara eto avao moa ty nanao akory hamarota vary maimbo zao hananovana fetsefetseha vary maimbo zao vatatenako mihitsy nandeha tamporo teny nanao video hitatsika anilaneo io satria henoko izy io raha vo nisy olo niresaka amiko tonga de lasa ny vatatenako nandraindray tsy nanao video tena amporo ka tsoroko amitsika fa mitovy ane vidim-bary any Majunga no vidy vary a Toliara iery olo hanao business handay botry vary hivily vary a Majunga any de havily a Toliara nefa vidim-bary mitovy raha tsika malala larô tsika vidim-bary any Majunga 200 de amitsika Toliara to arivo raiky mety marina zay hoe hanao business le olo fa vidiny vary a Majunga mitovy amy vidy vary a Toliara eto dikan'izay mazava ho azy vary maimbo rey zany hafarana de navily amitsika eto naparitaka anatin'ny magasin ko miandraikitsa n'izy tompon'andraikitsa amin'io vary io amy fitondram-panjakanao mba hisava magasin rehetra tsy hamono vahoaka ny Toliara satria mazava ho azy io zany nakakely amin'ireo vary reo fa vary maimbo vary io tena maimbo ary vary reo reto aby tonaziny botry iray nanday 48 tonnes botry iray nanday 49 tonnes botry iray nanday 30 tonnes botry iray nanday 37 tonnes botry iray nanday 47 tonnes botry iray nanday 30 tonnes botry iray nanday 31 tonnes botry iray nanday 31 tonnes zany hoe zany 303 tonnes zany no isan'ny vary miparitaka vary maimbo eto Toliara la isahy amy gony zany 990 gony zay no vary miparitaka amizao miresaky zao eto Toliara amy magasin maromaro eto Toliara ko manaitra anareo mpisava zay tompon'andraikitsy amin'io mba hisava magasin reo tsy hamono vahoaka ny Toliara izy io fa raha mampalahelo manino moa sa malagasy mifanao an'io zao avao zao maha miliarderany sasany hanjono ny vahoaka madiniky hamitapitaky ny vahoaka madiniky de iny akara mahampanarivo zay le toetsaitsika gasy zay tsika samitsika avao mifamono mifamitaky mifanao tohatsy fiakara aia tafaboaky tanatsika toy indrindra moa zany tena Toliara Toliara atao an'izao foana avao zao ny raha mianjady amy vahoaka ny Toliara hatramy farany zay raha farany raty atao eto Toliara ko manaitra antsika mpitondra fanjakana rehetra zay tandrify an'izao mba hisava an'ireo vary reo magasin de manaitra koa nareo mpivarotsy rehetra mpivarotsy vary sondevonareo le vary avilinareo sao de amono vahoaka eto Toliara fa maro vary maimbo eto apetrako amitsika izay raha zay fa tena maro vary maimbo miparitaka eto Toliara tsy haiko hoe iza tompon'andraikitsy amin'io fa mampalahelo le raha misy
ka partageo tsika max izy ty mba hiparitaky mba ho hitany zay tompony andraikitsy amizao amizao raha izao misaotra antsika iaby zay nanaraka ny video izao.